Moje ime je Maja i ja sam ovdje ispred Puter restorana. Puter je restoran inače francuske kuhinje, ali za ovu zimsku čaroliju mi smo prilagodili kuhinju ovakvom događaju, što znači da smo spojili srpsku i francusku kuhinju. Mi se provodimo fenomenalno, program je sjajan. Imaju super filmovi kao i muzika, tako da pozivamo sve da dođu ovdje i da se provedu jednako dobro kao i mi. Ja sam Nenad Todorovski, poznati kao Makedonac Burger Master. Burgeri su fenomenalni, odziv ljudi je fantastičan, kad ljudi pogledaju različiti boje i kad osete eksploziju ukusa u ustima, to je pun pogodak. 7. januara je Božić, a ujedno i moj rođendan, tako da ovdje hoću da ga proslavimo, ima da bude fenomenalna fešta, biće flambiranje, prelivanje burgera sa čederom, jedna veoma dobra žurkica. Očekujem vas kod mene na štandu Makedonac.